Karibu kwenye kipindi ya usiku mwema. Tu katika kitabu ya Zaburi 4 mstari 8 nasema hivi: katika amani nitajaza na kupata usingisi, kwa maana Bwana ni salama yangu. Nasikia leo niko na mtumishi wa Mungu, ni Evangeliste Crispin. Baba yangu jambo. Jambo papa. Na karibu tena kwa Centre de la Parole Lumière du Monde. Accent. Hii ni kipindi ya usiku mwema. Pia ujungana kupitia YouTube, TikTok, Facebook. Andika tu Centre de la Parole Lumière du Monde, utatupata pale. Una komante, una partager, pia takuwa baraka sana. Asa baba yangu utapatia pia madakika mafupi, utupatie neno ya kutupatia pia mwelekezo mzuri katika usingisi wala usiku wetu wa leo. Baba yangu karibu kutufundisha. Mungu awabariki tena. Ndiyo. Hapa kwa siku ya leo tutazungumzia somo yenye inasema ibada. Ndiyo. Mu français banaita culte. Okay. Tutasoma Mwanzo sura 3 mstari wa 7. Mwanzo 3 mstari wa 7. Tusome. Ndiyo. Wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wiko uchi. Ndiyo. Wakashona majani ya miti. Ndiyo. Wakajificha. Wakajificha. Amen. Amen. Ibada ni nini? Ndiyo. Ibada ku definition ni pale kwenye binadamu wanakutanana na Mungu. Ndiyo. Kwa shabaha ya kuabudu. C'est un lien de rencontre entre l'humain et les divinités. Ndiyo. Dans le but d'adorer. Ndiyo. Ukisoma Biblia hapa katika Mwanzo, Biblia inasema kila jioni, ndiyo, Mungu alikuwa akitembea ndani ya bustani, balikuwa na temps ya dialogue na Adamu. Ndiyo. Na kama Mungu alikuwa na wakati ya mazungumzo na binadamu, niju alikonfia kama mwanadamu responsabilite ya bitu bimoya. Apre Mungu kuumba bitu yote, akapatia mtu gestion. Ndiyo. Lakini kila sware Mungu alikuwaka napita mubustani juu angalie gisi mwanadamu iko na jere bustani. Okay. Lakini Mungu akamuachia uhuru ya gestion. Sagisi Mungu anakuachia gestion ya mwili yako. Ndiyo. Sagisi Mungu anakuachia gestion ya biote vyenye biko kwako, ufanye biote vyenye unapenda. Ndiyo. Ukuwe huru. Ndiyo. Lakini shetani alivyo mjanja, akakuja kwa ile lie ya visite ya Mungu. Okay. Akamkuta ako mwanamke, akamwambia eske ni kweli Mungu alisemaka kama mukikula hii mutakufa? Mwanamke akaongeza akasema alitukataza kata tusiguse. Ndiyo. Akasema alitukataza kata tusiguse. Halafu mwanamke, ndiyo, mwanamke akaenda akapatia bwanake naye. Bwana bila kujua exigence zenye balimupatia, naye akakula. Mungu akakuya kulie. Ndiyo. Ya racontre. Njo pale kwenye kila binadamu anakuwaka nafasi yake kwenye banakutananaka na Mungu. Ndiyo. Anakuwaka na lie ya racontre yake na Mungu. Na kama biko na lie ya racontre na Mungu, c'est juste dans le but d'adorer. Kuadore njo ae. Kama tuneza sema culte ni fasi ya mwanadamu kukutanana na Mungu, adoration njo nini? Ndiyo. Adoration, tukienda en définition, ni amour exagéré. C'est aimer tant. Ndiyo. C'est aimer plus que, ni kupenda zaidi ya kupenda. Sasa tukijiuliza kati ya binadamu na Mungu, nani njo mwanapendaka mwenzake? Kama tunaweza ifanya changamoto kati ya binadamu na Mungu, nani mwanapendaka mwenzake? Equation. Ni Mungu njo mwenye anapendaka zaidi ya kupenda. Juu ukisoma Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi hii Mungu alivyo upenda ulimwengu hata akamutoa mwanake wa pekee. Mena qu'est-ce que l'adoration mu culte? Maabudu ni nini? Ndiyo. Bamingi banajua kama kupiga miziki ya chini njo tunaingia mu maabudu. Bengine banajua kama kulala chini njo kuabudu. Lakini yule anayependa, manake anabeba natire ya kimungu juu Mungu ni upendo.
Haleluya. Amen. Kila anayependa, juu Mungu ni upendo, Mungu anamwambukiza ile upendo. Naye anaanza penda. Donc inakuwa na tire yake naye. Inakuwa na tire yake. Okay. Na kama mtu anapenda, mtu hakuwake na kitu. Kila kitu yenye uko nayo utapenda uitowe uipatie ule mwenye unapenda juu mukonvaincre kama unamupenda. Ah bon? Ndani ya ibada iliyo kamilifu, mtu akiingia ndani ya maabudu, mule maabudu kuko saa mtu anaweza kuwa na maneno ya mingi yenye na yala kinywa yake iko napenda akonvaincre mwenye anapenda. Njoo maana unataka mtu mwenye anaabudu Mungu kwa kweli na haki. Kuko sio nakutaka iko na maneno ya mingi. Okay. Mungu uko mzuri, Mungu uko mwema, Mungu litenda kitu fulani kwangu, Mungu wewe ni wa ajabu. Na njoo maana unakuta Mungu iko na jina za mingi. Okay. Jehova Nisi, Jehova Jire, Jehova Shama, Jehova Mekadishken, Jehova Sabaoth. Ni majina selo utendaji yake na selo upendo ya mtu anatia kwa ule Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Acha nikuambia ibada inaweza fanyika fasi yote. Basi itoweni miili yenu kuwa zabihu iliyo kamilifu mbele za Mungu, kwa maana hii ndiyo ibada yenye kumpendeza Mungu. Sasa eske banasema roho? Sasa bale wanalewaka wanasema Mungu anaangaliaka tu roho, haangaliake mwili. Kristo mwenye unaamini Yesu nilie ya kilte juu mwili yako ni ibada iliyo takatifu na kamilifu mbele za Mungu. Utowe mwili yako nayo ikuwe ibada yenye iko kamilifu mbele za Mungu. Mena mon cher ami, wewe mwenye uko na nisikia, uko mkidini kabla hauya recevoir Yesu akamate place na ukuwe na lie ya kuongea naye, kuingia kumaombi, kuzungumza na Yesu, uko mbali. Nenabidi ujitakase. Ndio maana ninakushauria hii jioni ya leo ufanye mwili yako, acha vile vya kujipodoa, achana vile vya mapombe. Atota nitukana kama nilisema vya mapombe, wewe acha vile vya mapombe, acha vile vya usharati. Mwili yako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na Mungu anasema mwenye ataiharibisha naye atamuharibisha. Wewe mwoko naharibisha mwili yako na matatuaje, unaharibisha mwili yako na maplante mameshe, unatia marouge aux lèvres. Mungu hana ile yenye anaweza kukuangalilia ko, lakini plito patia mwili wako Yesu Kristo. Ninakwambia siku moja hii mwili itakubeba mumoto, na hii mwili kama hauangalie mzuri iko na kuenduire mu maerere. Un jour Mungu atakwambia niko na haja ya roho yako. Acha nikwambie ndugu yangu, geukia Yesu ingali mbele ya wakati. Mungu akubariki na akuokoe. Amen. Amen, amen. Basi nafika mwisho wa kipindi yetu ya usiku mema. Nimebarikiwa sana na mtumishi wa Mungu, ni evangeliste wetu, pia mambo wa Centre de la Parole Lumière du Monde. Jina yake ni Evangeliste Crispin. Baba yangu tunasema asante kwa mafundisho ya leo. Pia usikose kujiunga nasi kupitia YouTube, Facebook, TikTok. Andika tu Centre de la Parole Lumière du Monde. Shalom.